ole thi tu te che bevek ole tu tuma chuan vo in lama MSU shoi tu te na MBSE chairman puzorem thanga anava mu dan te le tuna thil viral vak hemi HSLC i question lo viral awanga tianga mual phawna le Mizoram pumpui buaina an thleng hi nge apoi tak zetani chumi chungchanga MSU shoi tu ten puzorem thanga MBSE chairman anava mu na le hemia thil thlen dan kim chang newsina aron post kan en hole lok don ani hei hi nia kan share thla anga mars ni kwa sani somni pali MBSE chairman JH Zorem thangan class 10 zona chungchanga thil dik to lo om nia lang chu an ngei thu tak thu le exon lak ngei ani tur thu asoi ani Mizo Student Union MSU General Headquarters aizol chuan vo in mars ni kwa chnudar khat khan tun hnaya posom exam nei zo ta ka thuleng wak chungchanga Mizoram Board of School Education MBSE chairman JH Zorem thanga komin thil omzi an soipui MSU chuan MBSE an call tu te chu posom exam a question set patran le school train khata syllabus an in pek te board question nen ain ang diak om te chu zirlai te le school zirti tu atangin MBSE rin lo na thlen thei ani thuan thlena MSU chuan hetiang thil hi tun ma po in ngei bel thei tura school train khat atanga syllabus in pek fu bik riau a thlen thin to thu le hetiang thil awanga admission thlenga ngong thei thin ani thu MBSE chairman hian hrila o hemi chungchanga hian stilokila an chia chun zom ma in tun ma pon hetiang ang chia hi alo thleng to tina ria chu amak hle ni engpo ni se tun tumi hi chu ain ang em ani hewang hian thil fel hlel hi chu a om nge ina lang ani chuan kan chhir chhun zomanga MSU chuan he thil thleng hi Mizoram a zirna quality le zirlai te moral ti chathei ani wangin uluk taka chui chiang tur le inquiry la a shrem ngai an omani po in dan anga shrem ngei turin MBSE chairman hian phutani MBSE malak na hi MSU chuan an enjoy zel tur thu an soibok MBSE chairman JH Zorem thanga chuan a thopui te nen MSU shoi tu te hi thataka lo dong songin board mo phurna ani angin mala ngei tum ani thu MSU shoi tu te chu hrila mars ni som pakhat sang ni somni pali thotan nia thu nei tu sang jok te nen dan anga malak ani theinan in ron khom la nei tum ani thu soin MSU shoi tu te chu lo ngai chang turin ange na he thil thleng hi an ngai serious thu le action lak nge ani tur thu a soi bok ani poni se jan in news ate po khanaron puanga hemi MBSE question thren khat chungchanga hianin abigin subject thren khata antinan heituna SS a aron viral vakani maya subject danga maths te science ate khanin alo ni angem mo i turan question an exam ma ba ka de po thilom thei te ni engem ti vel te kha mitam tak chuan hlau thong to ani chuwang chuan he thil hi MSU shoi tu te hin arang lamin norna sela thil thatak ani don ani a chan chu tuna nu hau mo patling le hei entinan puitling rilum na tak hian tamani a thenin an fa te tlaiwar deuh thon lo zirtira tianga dik lo taka thilan omta hi mi then khat rilru na ni chuwang chuan boruak chhejok lian hluai theiang chi te a om tak ma a an chin fel vat hi a be sei om hle bok ani